Jojalpa Napoloskus, Nepa Channel, Swayazona DB, Sakal Sokumi Bazu Mezupinta, J. Sushil Shahi Pakin. Sikpin Swayazona Digudu Jazo, Celebs talk time. Pradeep Buddhabar, Boni, 8 बजे वेगु ठोको जाजो सजिमसँग नेपाल भाषा खेल खेलकुद खेल व थिथि मनोरञ्जन खेले थागु ना जाग दिदुङको बि थिथि व्यक्तित्व बि नापंगु खला बला न्याबाय जनको ख थथि हे थौन जिमसँग थन स्टुडियोले सम अति कम लोक वाम कलाकार मेज यता बनगु वेकयु परिचय बिमल दासा वेक सम वरिष्ठ कलाकार नाप सम प्याखम अझ वेकयु परिचय अपुको बिमल दासा चमसुरी जे होसिकबिनसँग थुल त्यारुङगाल अनुमान यानाय दिलजी वेक सुखरका वेक ख पल्पसा दंगोल जो चासम वेक लस्कुसिया लस्कुस्तु जाजु धन्यवाद नमस्ते ठाउँकने छिसुके व्यस्तले ठाउँकने तिजु म्युजिक भिडियो तिजु प्रोग्राम मेरी भाषा कन्टिन्यू दयादु अले खयु सिलसिला चाहिँ छिगुप्ती कलाकारिता यु खेले अझ त्यहाँ नृत्य यु खेले छिगु सुरुवात अन्से सुरुया सुरुवात गर्न जुल सुरुवात त त्यहाँ भाषा स्कुले जी मतलब ने त एकदम प्याखाले इच्छा अले छेन उल्ली प्याखाले बि मखो स्कुले चाहिँ स्कुले न गेदा वो टाइमे लाइभ स्कुले बनो जी पेरेन्ट्स डे वर्सेस का पेरेन्ट्स डे जी वो टाइमे न छनो एब्सेन्ट जुल कि थ प्याखाले खाने मखो छु तर जी न्यादनासा प्याखाले हो अले जब एसएलसी सिरले जी साधना कला केन्द्र डान्स सेको हो या वन गेदा से कम्प्युटर सेकेगा 1 महिना कम्प्युटर सर्टिफिकेट नाकिन अबले कम्प्युटर सेके त 1 महिना त 1000 रुपैयाँ बुलमा आके अले 6 महिना के एरियाले मेरो महिना 1000 रुपैयाँ के 3 महिना यो भर्ना याना साधना कला केन्द्र डान्स सिका सेका अले सेका अले अन चाहिँ वर्ष सेमेस्टर स्कलरशिप बिउ खनी अले 6 महिना जी जबरजस्ती त्यो प्लास्टिक 6 महिना लिप स्कलरशिप बिउले जी परे जुले छु जिल्ला त अले कन्टिन्यू एना जुल अले छिसन चाहिँ नाचा दैदिले कि छे चाहिँ नि प्याखा लोप्ती ओली म याथे वो चाहिँ छाखा मको कीर्तिपुर पाङा छि नेवा त अझ नेवा ढामला मखा नेवा समुदायले प्याखालुल कि म्याम चाहिँ सेन सोचे गामे अले जी मम्मी समस्या चाहिँ एकदमै सपोर्ट आयो अले मे पनि सुयाना मयो अले वो जी जब डान्स जी स्कलरशिप जुल जिले ममता दे जी डान्स थे सेका नरगा मम्मी चाहिँ सपोर्ट यान दिला अले सुनाना मसिका सेका अले जब प्रोग्राम जी लिपलेट कि एकदम थाक भयो हजुर मम्मी कन्भिन्स जु जा चाहिँ अफुलका जी त जस्तै छिसन तय दिल छे बाना चाहिँ उले मयक दि संघर्ष चाहिँ गुलिया मलाई ठोस खेले ठो खेलेर जी एचंक संघर्षले या मलाई तर छे परिवार कीर्तिपुर चनाथन काठमाडौँ या पेखले ओ चीज चाहिँ एकदम संघर्ष या मलाई छे चाहिँ अले बा नजि त म तर बा अपो विदेश जुल जब नेपाल झाल अले ओ टाइममा चाहिँ एकदम थाक्लो ममता थाक्लो जितसिया ममता थाल्ले जित बबिउ मको जिलिप प्लेट के ममता बबिउ एना एकदम ममता थाक्लो तर जित चाहिँ गे थाक्लो लासा जस्तै कीर्तिपुर ठेङको उनमाली प्रोग्राम जेबले कालिमिटाको बस नाप्लाक त एकदम बयाउना बस ठिकामाले गबले सुना तौल कि अले ठाउँ छमे कने छमे तौल कि ए थे मिजन देश तौल खन्यन मालिउ वो चीज चाहिँ संघर्ष या मलाई ठुकी चाहिँ जी मेहनत यानो जी टुफीले चाहिँ एकदम जी दुख या मलाई छ 1995 चाहिँ जब मिस नेपालले भाग गया उके जी टप 5 एथि जब जी अवार्ड का हुँगा तुरन्त शिखर साथ धाउ छौ प्रोग्राम ओए आयोजक यहाँ जुल वो प्रोग्राम में जी मिस नेपाल टैलेंट शोले डांस या मनसुरी डांस या नोजिया अनबिसी एकदम जी डांस या रोसिया एमसी शिखर साथ दयन वो टाइम में जी छक्ल नेपाल अदरिया जी दक्को अन मदन दाई हृदय पी कमेडी आयु प्रकाश श्रेष्ठ कुमार बस्नेत कुन्ती दिदी पी इबी मे हाल्यो तर जी छम एकदम नुम मनाउन जी डांस या मौका पाए जुल अले कन्टिन्यू रहेछ गब्ले सीता गुरुङको जी गब्ले सोनी गुरुङको जी चाहिँ कन्टिन्यू जुल एजी डान्स चाहिँ मतलब ठोफीले चाहिँ उल्ली स्ट्रगल छक्ल एकदम वरिष्ठ दाइ पिना पनि जायो जी मौका पायो जो जी उल्ली स्ट्रगल जस्तै छिस तैदिले कि बनी लिबक ल्याए माबले चाहिँ मिजान पिन्छ त्यही हो अयु छेन अयु छौला संघर्ष यो पाटो अयु चीज चाहिँ आलु मुनिले गई फिल जी मको गए फिल जी राछ वो आज जब थछ्यो भने जम छोयन चनाहरुका धाइले जी पेखा लिएन न रह्याउगा वो चाहिँ मने आनन्द अबले चाहिँ हामीले पेखा लिया नै म ठाउँ समस्या तौल कने छ मम बिन्द छ म्यायो आ ब्याजी मख त झि चलन जुल्ने अझ बिकेजी मको म्या मस्त धालकी बिकेजी मख रे चलन दुनी झि नेवाटे ए दाइ चाहिँ त एकदम मने खोजे जुया छौ त तर आद छु फिल द छु आनन्द भइरहेछ न्यावे जुसा जिला कलाकार त जिमा जिम पेखा लिया नै न खन जी अ न्यामेसा धाइले ठाउँ कने छुइन हात न पेखा लिया नै न वो चीज चाहिँ एकदम आनन्दय फिल जियो जस्तै छिला उली संघर्ष बावजुद न चाहिँ आबया छु ना बेबे बगैसा मसु छि त पल्पसा त या चमसुरी अझ मेन पल्पसा स्याला चमसुरी ना मय मसु गयो अनुभव जे थो थासे थेन ढुंगा चाहिँ अनुभव गयो जितलाई जी सुख वय थे फिल जे जित चाहिँ मलाई मेहनत अझ नै या मान्थे छ
संघर्ष धयो चिज नाच भएन त्यसले संघर्ष चाहिँ मैना जी मेहनत चाहिँ कुयाना जी थन्ताको थिएन त 25 वर्ष लाग्यो जुल नि जब जिता चम्सिर गासिलन ठाउँ मिगा सिरालिन त मेरी भाषा मिठो 14 वर्ष त हजुर जिउ चिर गमे म्या 38 दिन नै जी मेरी भाषा मिठो म्या 14 वर्ष थिएन नंगला उली मेहनत एकदमै याना मगला तर जब द मन देशमा चम्सिर गा माया दर्शक स्टेजले माया अबले थिए आनन्द फिल जिता स्वर्गीय ठाउँ ठाउँ आनन्द जुएछु त्यो टाइममा जब स्टेज भने अनि देश विदेश झी नेपाल देशमा माया यही थयो तक माया यही कि वो कल्पना या मफु माया यही मखला वो माया दैबले दुबले चाहिँ जिता एकदम खुसी मेसमा जस्तै आज मेरी भाषा यो खना लान्दिला त मेरी भाषाले चाहिँ चाहिँ अभिनय यान्दिप्ति छ मौका दा या गजुरा गठना बोला गेजुल लास दमन रुपाके थिए देखो स दक्षिण पहिला सिरियल थियो दमन धुरमुसु माग्नेला ओके राइटर छ मख तर देखो दमन जिपी नापाने पासा गाई जात्रा उहाँ कमेडी जी डान्स हो दमन जितु कमेडी जी डान्स अहिले जी ओसमा नापा भटिबरी सिरियल जान्छौँ प्रतिद्वन्दी भरोसा आयो यानो अहिले जब चिर्ग म्याद त आज सिरियल छुना या म त अन्य मस्त छु स्कुल डान्स सेन्जौँ न्याउ खु स्कुल डान्स नि अबले डान्स सान्सिन गाले जब अछि मजबुरले टिभी साइड न केनी मको छुना यही मको अहिले जी एक महिना ठ्याक्क दुले टिभी साइड ठ्याक्क खोलेनु मेरी भाषै गा खन छु अहिले ए दमन सिरियल याउ खनी का बायाला जी मन था बिचार न ओके पेन दुले द फोन वाला दिदी सिरियल छौ दुथे थे यानो दु छौ रोल मिट माला रला जी एकदम म त एकदमै सुत्केर यस्तो छु गा त या मखो रोल मा आउख त्यस्तै चाहिने हो आउनु एक भाग हेरौ मन परायो भने कन्टिन्यू गरौँला गा दाला अहिले मम त जना मेनले म चाहिँ स्वेमा आउख अहिले मम्मी 6 मचान है इच्छा ख 6 याम होला या राछ हु छ लगा मम्मी हेरले मम्मी म चाहिँ जी सुटिङ वना 6 भाग याना दर्शक एकदम बाला त लगा स्क्रिप्ट बढिया माल लगा दाला अहिले प्यौ न्याउ भाग तक कन्टिन्यू जुल अहिले तर वो टाइममा जिमो रोल सुन्तली मा बाउ रोल एकदम मन दर्शक देखे एकल अहिले दमना छौ ना गाउँले नाट्य माला देउ खवला अन अहिले जी छुराइ रहेछ नापा किरण दाइ पि किरण गेसी रातामा के दाइ पि जिस्के ना चम्सुरी दालचिनी गा मिस्ते दाइ हाकि शिव ले जी रहेछ थो चम्सुरी भन्छ युनिक जु ठो नाट्य मालिक गा ए बल्कि चिप देखिन्छ हल्का तया सु जुसा मजु रे तर 5-6 भाग चम्सुरी त थयो दर्शक एकल कि थयो एकल कि कन्टिन्यू आ 14 वर्ष तक जी मेरी भाषाले चम्सुरी जस्तै चम्सुरी ये सिलसिला चाहिँ छिगु नास यहाँ छिगु त्यो क्यारेक्टर यो नाम अझै छ अब नाम मस्यो जस्तै ले सुनाना नापले चम्सुरी बोलका टाइपले ए टाइपले गई फिल जी त गे फिल ला रहेछ जी यानो ज्या सक्सेस जु खला जी के यानो रोल जी जिता दर्शक मन पर ये को खला ए जे जिता मस्यो ए फिल जी त एकदम खुसी लाग्यो जो जस्तै आज नेपाली भाषा युक्ति टेली सिरियल जुल छ नेपाली भाषा बाहेक नेपाल भाषा न अभिनय छिगुप्ती चाहिँ खङ्गिफाइ नेवा भाषा चाहिँ घटना प्रवेश जुल नेवा भाषाले जी मेरी भाषा मिटी नेवा पहिला श्रीकृष्ण अनुदायना छौ त ब्याङ्क ढा फिल्म देखो अबले चाहिँ जिता नक्तिन एसएलसी बिहा मिस नेपाल न भागमा काइनी अबले उ टम ब्याङ्के छौ रोल बिहा द स्क्रिप्ट न बिहा द फुक्क बिहा दिला मखला जब जी शूटिङ है ना उरोले जिउ दिदी पर जिम समेत मिटका त थयो फिल जुल जिता एकदमै इग्नोर या फर्स्ट टाइम गई फिल जी अले जी छुना मर्या छुइए मर्या जी शूटिङमा थयो दिदी मिटको दु तरी बाया म्या मिटको दु जी छुना जुरोले जिता स्क्रिप्ट बिहा 2 हप्ता 3 हप्ता yana स्क्रिप्ट कन्ठ या थे या ए रेगा बिहाले दको हैन शूटिङ स्पट हेर्नुले उरोले मेमेस्ता मिटका वो खास छु जा चाहिँ एजु ओ जी छुइए मसोले जी छुइए भने जु मने दु जी थयो या नेपाल भाषा जग्गा मको थे जी ज्या कि तो फिल रे फिल जी छुइए ना जी सुनको या उसमा लिपा हाना अनय छौ फिल्म तर अथि म चाहिँ फिल्म नाना लो मने फिल्म देख्दा उके चाहिँ जिता मेन रोले मिटका दिले लिपा ए जुल अले नेपाल भाषा चाहिँ वो ढुङ्गा लिपा बिस्तारी नेपाल भाषा न जी खास फिल्महरु चाहिँ तर्क म्यादेर गराछ जी सुभा राव छ फिल्म देखियो जुल जी ठुकी नेपाली भाषा चाहिँ खास भाषा यो यार्नुको अब टाइममै अले सिरियल त यार्न अले आर्यम नगरमी हो या छौरुल थे या मला गा दाला अले वो ध्यानका न्याल्ला ब्याले जी याना ओसमा लिपा तुरुन्तै जी छ भना सत्यधरन फिल्म जी देगा वो फिल्म में जी एवार न कया जिमी जंजा मिटो सोदुला मल्ला मसी युट्युब हेरन दो न्याल्ला ब्या चाहिँ नि न्याल्ला ब्या नंगा जी सत्यधर्म थमा देका अन अले नेपाली न यान्छ न नेवार न छौ यु या थमा भाषा गा जी सुनान तालकी उके चाहिँ महामर्या ए ना कन्टिन्यू बिस्तारी जस्तै सिसन नाचन नगतिने न्याल्ला ब्या यो खलान दिल न्याल्ला ब्याले चाहिँ नि छिगुप्ती रोल घटना हो के
यहाँले बिहाले जी वे श्रीमान त टुपिजना दाजु छौ छौ चाहिँ सिन्धु तर एकदम नोटिस मतलब यादेपट्टि रोल के ताको रोल चाहिँ मरु नेपाल भाषा जी खासै धाको छ ताताको रोल दु जी सिने मैने धासा जी होगा सारा सा एक त टाइम बीमा आज न्यू फिल्म दु चापो पे वो घोषक उके चाहिँ एकदम मेन रोल यान्छ न घोषक न सुरु न लास्ट तक मचा बुया मतलब बुढा जी टाइममे तक जिउ रोल दुके जस्तै चफुफेले हिरो माझ्या मिठो दु अहिले नेपाल भाषा गेजी रहेछ टाइम एकको बिमाले एकदमै थाक्यो छु ज्याया त अहिले एकजना थाक्यो मतलब जी ज्याया त मक्की चीज जस्तै तुरुन्त सिरै मखु ताको टाइम बिमाले जी गब्ले जस्तै अब घोसक्यो खला खसा नापाजी पुरा हागु छ एकदम बुढी ज्या काली जी रोले काली ना मिठो एक वर्ष दैन सिरो मखो जी उन जिउ बर्थडेले जी गेटअप चेन्ज याना जिउ मतलब जिउसँग चेन्ज याना हान ओके सुटिङ जिउले एकदम थाकल छु तै मतलब जियाना डाइरेक्टर प्रोड्युसर त नथाक्यो जुल जितन भन्छ अब एकदम जिउ नेपाली फिल्ममा गेटअप चेन्ज यान्छ नि माली जिउ जुल नेपाल भाषाको लागि वे गेटअप पियाज न द थाक्यो जुल वर्ष पिमाली जुल ए जिउले चाहिँ भट्टी चाहिँ थाक्यो ज्या चाहिँ ताता गरो उली महिना सरर हुने खस त न प्रब्लमहरु या तर भट्टी चाहिँ जिउ पर्सनल जिउ थौ ज्याएन भन्छ ठाको ज्या चाहिँ ताता गरो उली महिना आथो न्यू फिल्म याना न भन्छ ए जुले इन्टरन डाइरेक्टर न भट्टी चाहिँ प्रब्लमले जुल नि याउ ए जु चाहिँ सपुरा हाक्यो कि माल ए जुले ए जु ज्या भट्टी चाहिँ थाको गाजी त थाको न्याबिसँग खला बला ज्या जसले आरासे पल्क दिपाई जिदिङ दु सोकुमी पाजु मेजु बि थौ या मु पा कठन जिमसँग थन बनागु ख लोकं वा म कलाकार मेजु पल्पसा दंगोल जुया त वेगना म लियोदनी गु खला बला ब्रेक लि भागना यागु हेजु आरासे पल्क ब्रेक तो बचाको दिपालीपा हाक्नसको ज्याजुले लस्कुस्तु सिकबिन्द सोयाजना दिएको दु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम अले ठाउँ या ठोगु ज्याजोसँग जिमसा मु पाखना बनाको दु वरिष्ठ कलाकार पल्पसा दंगोल जुया त चासा भएको त हाक्न लस्कुसिया हाक्नसको लस्कुस्तु सित छितो चाहिँ अभिनय या सिलसिला चाहिँ गयो किसिमको रोल चाहिँ थमेसा याद आउँछ जुर्ने फिल चाहिँ कलाकारी हिसाबमा चेन्ज जस्तै जी कमेडी चम्छुरी यान्जना एकदम नेगेटिभ न या मधु जी गुड टाइम न्यू फिल्म हिरोइन साइड हिरोइन न मिठो ख मतलब एकदम चेन्ज छौ यसमा चेन्ज या मास्टु हो गजी त चाहिँ जस्तै छि तैदिल चेन्ज भूमिका चाहिँ फरक भूमिका मिल्दा छ छिलेर जस्तै कमेडी जनरलाई छिको मेन जुल जस्तै कमेडी जनर याना छिरा चाहिँ ठुली तरम बसिका जस्तै मनुटे त निकी त चाहिँ गुल्ताको थाकु मको एकदम थाकु खुएगी अफ बर निके थाको जब जी सिरियलला मको सिरियलला एक्सन कट जुइ मरो स्टेज हो भने दक्षिणमा द ब्याक स्टेज तमले टेन्सन नै मनो निलिला मन निलिला लगा जी खुएगी बर अफ हो पछि जिबी थय खोया मतलब सिरियस एक्टिङ याटकी खोइ निके त चाहिँ एकदमै थाको तर आजको निका छु न गुल्ता को निके रे हजुर छिस अवश्य न तस्का निका छु दर्शक बिन पनि एकदम लेटा छु अभिनय गर्न जस्तै छिन छम कलाकार हजुर नाप छम कलाकार त न दैनी जित यमपति कलाकार आइबि सुन्नु जित कमेडी त खस जित मदन हेर्दै यो हिरो हिरोइन त खस हिरो यो राय समाल हिरोइनी गौरी मल्ल नेपाली बलिउड त खस संजय दत्त हो हजुर कलाकार रेखा फुलाम बलिउड रेखा यो हिरो हिरोइन हजुर चिकुप्ती अले अभिनय याना चुनुगु सिलसिला युक्ति तस्मा न्यायपुसंगु छेण अयो छुदु न्यायपु सिमे न्यायपु तर एकदम दुखद छेन अपदुगा जस्तै अब मेरी बासैले छौ टाइममा धुरमुस तौ याद दु सिरियल हे तौ धुरमुस तन जब धुरमुस दुया लगा जिपी बेउना जय आइजनका पनि दुई तल्ला धैथे जिपी गुल्टे ज्या भनि छु अब वो टाइम में छौ टेक जो सा उली हाजु जी मखोजी न्यू संगु टेके माले एक त पर्सिसिना ग्वान्टङ पुलमा एक त वो थाकु जुल बिचे छौ सीमा दुवाना वो सीमा बचेयामा थन मला म छम्म गाया छु वो दुख ख तर वो सीन मन त ठुली एकल वो सीमा दर्शक यो भ्युअर्स ठुली बढेजले मेरी बासैले ओके हैन एकदम खुसी चीज हो चाहिँ जस्तै सिसम मेरी बासैले एक्टिङ याना दौला एक्टिङ याना जौथे मतलब एकदम रियल एक्टिङ ढाबले गेरा हो गेरा अयो खण्डो खास थयुप्टी एक्टिङ युक्ति स्किल चाहिँ गरि जो डेभलप जो खछि बोले जी यहाँ तावे खस मेरी बासे देले जिमी छौ परिवार थे जिन गले जिम त वो छुए वो शूटिङ द फिले म जिन गले छु हजुर वे जान अब मुला साग भात थे जिन गले छुरी लागि मखला दारी बा सम्धि थेले जिमी मतलब अफ क्यामेरा न लिउन न जिमी ए सम्धि एर गा जिस्के ना जी अप
अले नेप टाइम में ना समझी न्याउ टाइम में जिम्मे छी परिवार थे जुगलो वो एक्टिंग या ढिवे मखो थे जुइन गोल्छु एज बियाना खला भन्न जुइ फसा जस्तै आछिस फिल्म सुटिङ या बेला एक्सन कट जुइ नजाना टाइम जस्तै प्रसन न याना दिस प्रसन ब्लेला वो एक्सन कट थियो गुन्जाइसे स्पॉट अझ गुली चीजला दर्शक ते उ अनि सोया वातावरण से देख्यो अयो स्थिति चाहिँ नि गुब्ले थयपति स्क्रिप्ट पिन लोमो अयोपति छु अयो घटनाहरु नाट्य स्वरूप कृपा आतक मजुनी स्टेज वन हतै त एकदम आतक न ट्रेडिटन मासो खला सुनाना नोजको आवाज त तपे आयो त नचाला मजला जब स्टेज था भने नाट्य स्वरूप कृपा आतक द लोमौ एजु ढेउ चाहिँ मरु आतकै मर्ने का दर्शक यो प्रतिक्रिया छ ओ अनुसार चेन्ज या क्षमता अझ या बढे ज्या छौं दुबरु ए लोमौ ढेउ आतक मरु लोन मोमेन्टमा द यो मोमेन्टमा छिसा चाहिँ अले जस्तै म्युजिक भिडियो न म्युजिक भिडियो मियाना म्युजिक भिडियो सुटिङ दु म्युजिक भिडियोले चाहिँ गुल्दाको व्यस्तले छ तो तीज टाइमे तो दसैँ टाइमेला लगभग व्यस्त जुई तो तीज में या कमेडी जुल्की अब कमेडी न याना डान्स न या म कलाकार न जिजु जो या न भडिउडी बिजी जु जस्तै तर थौनी न हेजी एकदम एको चाहिँ महिना छौ रेट त ओ रेट वस या नत्र म या रगा थौनी थपले ठो वर्ष चाहिँ न्याउ या न मेटा याना न्यू सो खजिया जाँदो रेट मिले मजिगा ठो वर्ष थौने चाहिँ महिनो जा एकदम एको चाहिँ महिना नत्र नौ नेताकले जी तीज टाइमे 15-20 वटा जी दसैँ 15-20 वटा जी एको याना म्युजिक जस्तै ट्याब्लेट छिटला संकीपा अयु सानो नाटक पनि सानो चाहिने अफर म्युजिक वो चाहिँ ओकेजनले जुयो जुलगा जस्तै तीज टाइमले जुयो जुल अले अब दसैँ प्रोग्राम जी जुल ओस्मेली उल्ली जुइमको छ हैन हजुर मतलब सीजनल ए जुल आपाइना चाहिँ अफर चाहिँ छु क्षेत्रमा हो तीज में हो अफर तीजुली अब वो अले सम्धि जुल के दारी बाबा जीजू अयो न यको हो मतलब म्युजिक भिडियो का अपन दोरी हो क्या आधुनिक गीत एला उली आज एक त उमेरा नम्बर बिरंगले एक त कमेडी गीत सोया छ तर जी सीरियस गीत न माज या न्यूज हो या न दो मत मन ते खोकी वे माज या निगु सो फिल्म न्यूज न्याउती या न जी सीरियस में त न सीरियस म्युजिक भिडियो त जस्तै आछिस चाहिँ नेपाली भाषा न मिटादी नेवा भाषा न मिटादी न्यूले चाहिँ खास मेन फरक त जस्तै अयु छुदु मेन फरक दर्शक नेपाल भाषा दर्शक कम नेपाली दर्शक अल नेपाली जुल विदेशमा भी मेन एक्टिङ या ज्यायाहरुले उले मेन या युजी अझ मा भाषाले भन्छ रहर अझ न दु मखला जस्तै थोय टेलिभिजन इन्टरभ्यु छिसे ध्यासाट पाइन ध्यासाट जी टाइम थयो बिजी टाइम मिलेन छि होया थौ माई भाषा माया दु तर ज्याया भति चाहिँ थाको उले खगा जस्तै ज्याया थाकुप्टी खलान्देले छिस ठुकै उठानियो लागि चाहिँ छुया फैजी छियो नेवा खेले नेवा उठानियो लागि नेवा त एकजुट जुइमाले दक्षिणमा पहिला जस्तै नेपाल भाषा दाइ ज्यायै अले बन्द दबा बन्द जुइ क्यों सा फिल्म केनिले न मनु दैमखो स्पोन्सर दैमखो मेन नेवा त एकजुट जुइमाले फिल्म चाहिँ देका म चाहिँ उठाने त जस्तै तामाङ फिल्म कम चले जुल कम हाई बजेट फिल्म बने जुल तामाङ फिल्म जस्तै विदेशे न मतलब तामाङ समाज धालकी तामाङ बाइक मेपी सती मखो जी नेवा त नेवा समाज ज्यापु समाज धाउ वे ज्यापु समाज जियो पासपी वना चौ खनी जी मेउ जातपी अलि झिपी गल्ले थाहा हो एक त छि पपुलेसन कम अपोसे अझ बजार कमेन मस्तेस न्यावा मसेर हुंगला अझ गुली मस्तेस उके माथि न झिपी एकजुट मजेगा तो जिए मको नेपाल भाषा जो हिसाब सोइदिपि न्याक्क मनो तच्यामा मच्यामा जिउ पर्सनल हिसाबमा नेपाल भाषा त नेपाल नेवा त एकजुट या भाषा पहिले सक्कल नेवा एकजुट जिमाला गरे मेउ जात तेस तामाङ तेस जस्तै राई तेस मखला चितवन समाज या धाया मलाई चितवन चबी एक सुए साथी मखो कीर्तिपुरे म सप्य गजंगले जी छकना मन्ने जिउ छिले जन्म होला पांगा खनी जस्तै ए म सब्जी धादिङ या गन अयो मयन्नी रहे मतलब छित अफर वे मलाई नि अन मखला हजुर वे मलाई नि आ जस्तै सन बुंगे जु साना नेवा गा छम कलाकार गा जिता सतुसले जिवे हो नि ए जिनो कलाकार ख जिता स्टेज बिर गा जिवे मखो मेन चीज कीर्तिपुर म सप्य गजेरंग जिसी हो छारास जिले थोय फिले एक त मौसम जिम्मा के आया म जिला अझ जी धादिङ मौसम जिम्मा के कञ्चनपुर तक जी अल एक हप्ता प्रोग्राम जिम्मा के जिया म अनचोबसे सिम्पल मे सबसे काम कलाकार जुसा लोकल त चान्स बिमा रगा अनि इमी यो जात जिमा यो जिमा अनचोबे लोकल त चान्स बिएमा आन मखला बजेटे बिया ढेबे बिया
तर झिन्यावा त कीर्तिपुर महोत्सव जाने जिन न्यावे जुना जी जुल हिरेसभा जुल कीर्तिपुर जु नि सतीश दु रिता दु कीर्तिपुरले त दुनी कलाकार तर इम्सिया वो म जिला मस्यो तर जितै छकन पारेन तक मतलब चुमाउ नै नि त्यो मतलब हमेशा आयोजना यासा आयोजक मेनला जस्तो नयाँ बजार क्लब धाइ नि कीर्तिपुर उहाँलाई सुसु कलाकार दु थुम त चाहिँ हमेशा जिम्मा कामा थुम त चाहिँ तेमा हि तयो छौ त मला जस्तै बुङमती छु प्रोग्राम जुल ल्याका मखला थिमी प्रोग्राम जाने जी आतक मोहनी थिमी नि अटे बस्ते खनी ध्याट्नो जित सटिया मा ध्याट्नो म खोजी थिमी चोपी या भक्तपुरे चोपी कलाकार त चाहिँ ओके इनभब या मला नि न्या अटे छ न्या उठाने आउ खसला इबिन कलाकार खनी नेपाल भाषाको मिता मजलिल नि जी ध्याट्नो नेपाल अधिराज्य दक्षिण थो न्यवा छम जस्तै रवि डंगोल न्यवा खनी न्यवा प्रोग्राममा उता सत माले नि कन्टिन्यू मजुपी म सत्य ठिक छु मे हाल त सतीश कन्टिन्यू छिथन यसले गुली मनो त नेवा त मेन चीज ठुके फोकसमा आका झिन्यावा कलाकार त थावे फैयेमा हजुर छिप्ती त पर्सनल विचार दक्षिण निर्माण विचार अवश्य एकदम नेगेटिभ सोचे यहाँ जी खुशी तर ठुके पोजिटिभ सोचे यहाँ थे अवस्था सारा से उठान या उपति खख ठुके लागि ल नेगेटिभ खंगसाना उकेर पोजिटिभिटी कथा यंकी माउ जस्तै कलाकार थे त चाहिँ नि छियो राष्ट्र यो गहना न गाते हुए राष्ट्र यो गहना र चाहिँ राष्ट्र पाखे छु अयुक्ति जो खनिमर थे जाउ उले खनिमर मखो दयमरो राष्ट्रिय छुचै बाला दुरे छित हजु पहिला देश विकास विमाले नि गहना त्यावन हिरायुन गहना ख नर्मल पित्तलिउन गहना ख मगला जब देशे विकास म जो ह्यामा देश यु चीज यामा चीज यामा पनि कलाकार त छुए देश ए जे कलाकार त छु जुइ त पहिला देश जुइमाला अले कलाकार थ न जब थ हाइलाइट चाहिँ वो टाइममा थ मन लक्षण थासे ते मलाई व्यवहार बाङ्ला कि मलाई नि हजुर अले कलाकार चाहिँ नै देश यामा एकदम ख तर पहिला देश माला मलाई जो हिसाबमा चाहिँ न्याबिसँग खला बला ज्याज नाग्नस क ची बजागको ब्रेक ए जुटे मुडु सोकुमी बाजु मेजु बे थौ या ज्याज संजिमस मुपा क थ पल्पसा दंगल ज्यादा बनागु दु वेकना प खला बला ज्याज जंगु जुल आरास ज्याजुले हाग्न बजागको दिपा ए जुटे मुडु थ बजागको दिपा लिपा हाग्न ल्याउँदनीको खला बला छिकमिन न्या न्या वेक वेजी आरास पल्क दिपा सोकुमी बाजु मेजमी थ बजागको दिपा लिपा हाग्नस क ज्याजुले लस्कु स्याना जना छिकमिन सोयाजना दिगु दु ज्याज सेलेब्स टक टाइम मले थौ या मुपा खन जिमसम बनागु दु पल्पसा दंगल जो जासम वेक दसका हाग्न लस्कु स्या हाग्न लस्कु स्तुसित जस्तै आ छिल वजन न घटेना दिल थे ज हजुर सुको कारण चाहिँ छौ मेदु 40 कटेपछि रमाउला हजुर 40 कटिया जुल नापर ल्यासुले अठ्या बाला त्यसै बाला आ भन्छ बालक लर्गा बिचारमा म छिल नापन बाला आना बाएला तर खास छौ हिसाब जी खास गेरा जब प्रेसर यु वास नया एकदम थता फिल जुल जो जी आथने मजु थेने मजु आ 40 न कटिया जुल त फिल जी जी नेउ एकदम टन्न नेउ तर नेउ एकदम कन्ट्रोल याना छ अले जुले 3-4 वर्ष छक्न गरे जु मखो तर मन त ठ्याक्क आ खले चाहिँ जी 5 वर्ष लगेन घटेनु थ गुली किलो घटेन दे उबले नसे खलाउ खसला जी 85 दु आ 85 थै छैटी दु लगभग 19 किलो हजुर तर 5 वर्ष तुरुन्त म खाना बिस्तारै डाइटिङ याना खाओ कि एक्सरसाइज याना मनोसे मखो एक्सरसाइज त जिया फुर्सद मोर स्कुल डान्स सेन जन्तिने आदक न मखला छेयु ज्याजी थय या फुक 10 मतलब छे सफाया भारसिलियो जाठ्यु मेफे या उली मय थमय या जुल छे एक्सरसाइज चाहिँ छेयु ज्या अले मे एक्सरसाइज चाहिँ सुटिङ ए क्वे चवे ओखे ठुके वजुल अले ज्याएन न बिजी ज्याएन एक्सरसाइज वए नेउ चीज चाहिँ एकदम कन्ट्रोल याना लामने या कोल्ड ड्रिंक्स त छुया मटोना आ अले पाजेक टन्न चाहिँ ने फ्रुट्स ग्रीन सलाद चाहिँ एकुने हो ल मिलेन पनि हो एना चाहिँ 5 वर्ष भित्रै 20 तर दक्ले दतमा प्यायो चाहिँ थयो मिनेट न मन बारेर न्यामे खन्छात ओहो कस्तो दुब्लाको सुगर भा हो दाइ थयो त प्यायो कि द सुबेर गाय मन यासी 5 वर्ष मर्जी त 5 वर्ष दुखसिया गरे जो जान त मन मारेन ने मास्यो चीज मन आसे गयो याना याना सिधा सुगर भा हो दालके चाहिँ एकदम जस्तै सिसन नगति नेउ खलन दिल जस्तै मेबिन सला ड्याङडुङ झ्यागु नया चाहिँ ओइ टाइममे झिटन फस्कु नेला राइथे मजो छप्के फिल्म जो द 40 वर्ष तक काका नेर्न जी उगेन ज्याला अले आ द एकदम जी मतलब हेर्न नि ने मजुद है चीज मजुद हालके जी थिवे मको चीज यो चीज चाहिँ त्यागे आफू छौ शक्ति त्यागे याना ल 20 केजी गरे ल उले त्यागे ना 5-6 वर्षमा 20 केजी गरे ल हजुर अले छिसा चाहिँ कलाकारिता बाहेक मेउन लजगा छु यान दे मेउ रेउ जी कलाकारिता ले सम्बन्धित डान्स आदक न सेना दिनी छौ स्कुले
कल्चर प्रोग्राम यान्छनदु लगभग 5 स्टार नेपाली दु 5 स्टार जुल्की अब फटाइ ग्रुप जना भने नेपाली भोजन दाउ छौ जिए दु जिए इन्भल्भ दु जु पार्टनर न दु रेस्टुरेन्ट दु रेगुलर कल्चर प्रोग्राम चाहिँ विदेश त नेपाली पार्टनरशिप छु रेस्टुरेन्ट पार्टनरशिप दु अन चाहिँ रेगुलर कल्चर प्रोग्राम चाहिँ भोकाबे न्य जी खुट्या कन्टिन्यू रेगुलर कल्चर प्रोग्राम चलाइन्छ न भोकाबले गन बन्द जुल गन छुजुल तर आन कन्टिन्यू चाहिँ थवे रेस्टुरेन्ट दु थन गोकर्ण रिसोर्ट भेउ भिरगुटी गोदावरी रिसोर्ट रेडिसन सोल्टी लगभग 5 स्टार एक्स्ट्रा प्रोग्राम जुल कि जी ग्रुप कल्चरल प्रोग्राम टाइपले छिस नेपाल अधिराज्य यो दक्को जनजाति डान्स नेपाल तामाल काउले छिसना याना दिए मा जी महिना जी सेन्यु ख अझ आल धाउ खस जी सेन नमलना निम यातन जी परफेक्ट याना फुको डान्स फुर्सते म्याफिन सेनी कोरियोग्राफर म्याफिन हजुर म्याफिन जी त लगभग मन्सुरी माउ जको डान्स फुको सेन्दन म्यापि नि मेस्तन हजुर म्यापिनु न एकदम इन्ट्रेस्ट दु खसेके तर्क मेस्तले उल्ली यको इन्ट्रेस्ट मरु तर जिउ ज्यादा हल्की म समालयन यही चिर्ग मेस्त चाहिँ ठोलाई नै इन्ट्रेस्ट भटी बिरे दो तर्कम बनियोस् गे दिमाग के बनियो साइन्स बन्छौं दवा न एसई ले न 3.85 जीपीए हो वी बनियोस् गे इन्ट्रेस्ट दो एजा जिउ त मठिया बनियो इन्ट्रेस्ट दु मचे द एना न रेस्टुरेन्ट वया वहा सोइबी हजुर हरेक चिकुप्ती हरेक ज्या चाहिँ नि सहयोग मतलब मस्तै हैन सहयोग चाहिँ तो रेस्टुरेन्ट यो बिजनेस जस्तै सन्दगन तैरिला भोजन नेपाली भोजन उके चाहिँ गुब्लेन चाहिँ स्टार्ट यान दियो ठोक खोलेनु चाहिँ भोकाबे न्यने चाहिँ अब ने जी खास कल्चर प्रोग्राम यहाँ द ठुके पच्चा आइरन दले थमए दक्षिणमा नापा 97 ए थयो रेस्टुरेन्ट जी पे हालियो ख जी पे खाइ लियो ख जस्तै नेपालले फर्स्ट टाइम कल्चर प्रोग्राम जो खाउ थो कल्चर प्रोग्राम दिन रहेगा वो टाइम जी थयो डान्स यानु अले या जी एक कुठा जिम्मा का थरतान छौ छु या रे यो जुल अले अन सोम सर पिदु इमसेना का छना टुके इन्भल्भ जो गा तैदिल अले इन्भल्भ ज्या कल्चर प्रोग्राम नयाँ छनो अले जस्तै छिगुप्ती कलाकारिता नि चाहिँ बिजनेस युक्ति ख जम्मा ड्रेजुल आ चाहिँ छिगु बाल्यकाल पाखि भटे जो उनमाले बाल्यकाल गति बिटेजुल छिगु बाल्यकाल दाखो छ जी कीर्तिपुर पाङ्ग्या बुख जी मचाने बच्चा घमण्डी हो म बिस्या दाइ हो मलाई के राछ घमण्डी के राछ माउ चीज है हजुर जी त जनसेवा स्कुलले भर्नायन बेला जी जानो सा स्कुलले म नि जी मसु मचुले याबले ल्याबोरेटरी त अस जी बन्यौ ठन जी बनिए मको लगा जी स्कुलले अले मम्मी हैरान ज्यादा ल्याब स्कुलले त तयु दाइ मम्मी दाइ दिछु अले जी के राछ मचुले जी म परिवारले दक्षिणमा बामलामा जी मजबुले बामलाम ढाबले रुपरंगे बामलामै या सनमरु ससिनमरु न्यापानी बाबा एकदम लो अले मम्मी चाहिँ काठमाडौँ बिहाए मम्मी एकदम बाला अले मम्मी जोनाजुले गयो बामलामा चाहिँ गयो बामलाम मजा ताइ न्याम्मे सानो अले मम त थयो फिल जु कि सजी म्यासम त म्यासम थयो बामलामा म्याद त आथु बिहान जिम खुजि न्याप्ले फिल जी मम त आ मम्मी दाइदे कुले इन्टरभ्युले न दाइदे न ए जी म तर जी एकदम गमन सुना न बामला हल्के वमन बाला मजाले खोइ हजे उता वना बोबियाजुले उता बाना ठ्याक्या ए हछु एकदम घमण्डी तर गेरा दक्ष्ट न तर न्यामेस्त न इज्जत ओ इज्जत चाहिँ जिके मचान छेन्छु माउ चीजे चाहिँ थमा म त माउरो चीजे जिद्दी एमको माउ चीजे जिद्दिना वो पुरा या एजा मम्मी आना जिता छुना याम तै दिमको छारास व सिका जिल्ला मसिका जिल्ला गेनाजले यही बामला जाय मको व उले विश्वास चाहिँ छ जस्तै मजबले यो अयुक्ति ख एल्युमिनियमले चाहिँ गइ फिल जित गए फिल जिराछ जित छौ न्यु भति चाहिँ 5-6 वर्ष दागा याद द दिदी छमदु तरिबाय म्या एकदम माया जित अले न्याठ्या मन त जित पासे न्यु ले जुबान छु लाछ जि गन चित बिजाम खोल्ला छ अन्य खोया वो एकदम एकदम ड्याडी वया हेगा मतले जि फैछु अले पहिला छ खोया म खस्छ के यनी हुर्गा दिदी दिछु अले त 5 वर्ष 6 वर्ष दिप त याद दु देव पूजाउने चलन दुनी पाङ्ग्याल देव पूजा त जिनाउने दिदी गाजी वना ठ्याक्क नेवा भ्यागुले म चिप्ले ज्याछु है चुलिया जि दल अनि 1 घण्टा जी एकदम जित याद दु भज तर्ग जिले दादी हेका येना अले तिन जि माने जो दछु अय केस न दु मतबले जस्तै मजबले दक्षिबले माना दिमागे चाहिँ आतगना वेपटी चीज चाहिँ आयो छ अले वो ढुंगा भति तर्क जुंगा दिमागे वेरि ठि ढुंगा वइनी अले जित छोड लाइन एकदम इन्ट्रेस्ट नि अले नापा गामे बनी प्रोग्राम जइ नि अले जी एकदम खुया जिल्ला गेना चाहिँ डान्स बनिएछि नि बनिए प्रोग्राम जइ नि नापा पार्टी साटी रह्यो मसे 5औं 6औं छु दाइ नि दब 5औं न मतलब मर 6औं न मतलब मर पेहाले दत के गाडके जिता अले छे चाहिँ बी मखो अले जी पहिला स्कुलमा या बम्बी पुना अझ जाटुया दकन जाइसले जीवन या जी बिसिउन्यौ एना डान्स सेका कौसो प्रोग्राम थौ जी स्कुल दया लाटोल
थयो फिल जुले जिता थयो दुखे जिता तर अले आयोजक त्यहाँ मलाई आयो थो पार्टी वो पार्टी त्यहाँ खजिमको आयो मलाई अले इमसे छौ प्रसन्न याट्याउँछु नाटक याट्याउँ अबे नाटक अले नाटक छौ रोल जिता गए त बेला धासा लाटोलु हे अले बाउन एकदम गरिब फ्यामिली बाउन चाहिँ जाकी कन्याना रे अले अले जाकी जना हिँड्यो रे मा बाजीके टेबल नम्बर बनी जाठी त जाकी नेम नम्बर उल्जिको डायलग छु हजुर उले याना न त थियो फिल मतलब खुसी लगे जु हेर्नु जी डान्स पाकेन एक्टिङ न यार अबले नयाँ सुरुवात जुला त्यही त अबले एकदम दिमागै भयो सो चाहिँ एकदम जस मजबले यो छ चाहिँ एकदम हामीले आना दाइ पाङ्या ओ दाइ छम दु जुए दिदी बिहाएर छम मजबले ए ना कलाकार जिम खनि ए या मजबले ने छन नाटक या पेखाली दया न पेखाली मखा दया न नाटक या अलिक आत्मा दाइजो तर वे छिगु टर्निङ पोइन्ट थियो ल जो एक्टिङ यु क्षेत्र चाहिँ वे यको न्याबिसँग खला बला जुला छिगु नाप थगु मुवंगु इ बिया थन स्टुडियो थंग चाहिदिल गेनिति छिदा यको सुबा अले नाप छिदा नेपा च्यानल या पाखे त छि रहजगु मति नै चिसको जना एकदम धन्यवाद अले जित थन या ठुल नभए त टाइम छु समय छिदै नै आउँछ नोयापति इ बिया दिउली भाइपी अले नेपाल टेलिभिजन छियो नेपा च्यानल इन्टायर टिम त एकदम जिउ दुनुगलान से सुबा सेगु सुबा छिता न सोकुमी बाजु मेजबी थौया मुपा पल्पसा दंगोल जुए विषयले छिकमिन सन यको खत सिका दिल तैगु पलासा कासी थौया ठुगु जाजो स जे सुशील साइन बायावनी गु जौ फना सना नेपा च्यानल निरन्तर स्वाचना दिस सुबा